ngira ngo kizofata ayo mata yaje se kuragira ngo iyo azanyemera gukengera ngo wagiye gukoresha surgery kuko surgery y'amataye narayavukanye uvuge kindi ahubwo wari warapfuzamo umugore uko yagrose ariko biragoye biragoye nuko kose none se kurana mpambikora neza se wabikoze no kuburyo nogana rimwe barabara bamite baseke oya nukuri kurumva neza nijwi kwamugira neza kera byarangiye nukuri mbwe ngaho nshuti ngaho kandi kuzoza ukomeza usura urebe nuko nyine namenyereye bino bintu ngaho gatuzobonana nebaye pepo no kuri kw'Imana kazarika kwa generous Papa Aboy iwacu ni murenge kandi niho twamye bana bimuhira nimuze dusigasira umuco w'iwacu kuko ubwako buzira umuco burazimira bukazima nta mpamvu yitendwa interuro ni ya yindi yo twaruteye Anae mokozi tembea nae sokoni tembea ariko kubona ngo narasigaye mu nzu nabaye umugore nyine nukuri umugore nyine muhaye inzira ngo aragiye muri twirwaneho kurwanirira ubwoko n'igihugu ariko wamana we nimbona aragarutse ninshake nzogende ninshake nzoza ku murongo w'imbere ari nje uzoza urwana imbere ariko nanone akagaruka ayo ukuntu nari mpanuye umwana mpaye mwuhagira musiga amavuta yamanyerera yamaca hagati y'intoki sinigeze menya uko byagenze ariko ni igitangaza kubona ngo mbaye umugore ngo niho ntaja ku rugamba tembea nae mokozi tembea nae kanisani tembea hata sokoni tembea nae mokozi tembea nae asubuhi je usigaho namuhamagara akama ceceka akama yanga no gufata telefone ngo mvugane nawe ariko se aravugana nanje kiko nanje nikojeje isoni umuntu w'umugabo yovuga ngo abaye umugore ngo kugira ngo ntaje ku rugamba gutabara sabani bande baba bampamagara barekera aho ngaho nyabuge umwanya se ndawufite tembea nae mokozi tembea nae ariko nimbona aragarutse reka ndaza guhamagara ya nshuti yiwe wenda iwe araza kumuhamagara bavugane mama bora ko biri kose wenda aramufata ariko giye abonye ko ari yanje gantiyo tiyo bakimfata gakeraga narasuzuguwe ariko kandi afite rezo kuvuga ngo nama nambara urupande nyine mbaye umugore make up habe nijwi sigara numva ryarahindutse ariko nanone ga ntakundi ga nico niyemeje ariko ko ndabona bitazokunda pi umugongo we ndi mukunama none nkama numva ikintu kirinutse nkama numva ikintu kirinutse amaze kigakubitira mu gituza nimba ari imirimo aho haracari inkono ariko none iyi mirimo ndayirangiza ariko abagore nabakubaho nageze mbona imirimo yo mu rugo sinduhemenya ko ari imirimo nkazanamuvuga ngo se ngo wiriwe mu rugo hawo ukora iki naho yahwereye yarushe yapfuye ndi mu gukora imirimo sinduhemenya ko hari nico nakoze ariko amaze naje kuryama ayiwe nkamamera nkuko ku giti batemye cyo mu murima ariko mana we tembea nae baba popote tembea ndakora ibingibi se niyo mirimo yonyine ku mwana ganazo kubu nyine ndama ntangiraga gukoraga amata yiwe ndetse habe n'ibiryo g'abana ntibaza barya rimwe ga nabo
ariko si inkono oya kera hari ibindi nacereshwe nani kwereke iriya meza se abantu bogera aha ngaha bagasanga imeze nk'uko ko ku nani se harya dore ga nari ngiye guhanaguza agatambara k'amazi kandi bitaza bihanagurwa amazi ariko nzobona uriya mugore agarutse ni ukuri rero se aracara umugore ko yabaye umugabo ari nijoro yabaye umugore kamana we areka mbone ingaruka z'ubwoba ingaruka z'umugabo w'umunyabwoba ngo ntakaryo abandi se akaryo nako kuvuga hari uwakora se mu mbunda ikareka kurasa ngo ntakaryo kamana we n'ababirwaho amenyo je uri mu kwireba mu cirori kamansa nk'uko k'umuntu ucuritse nambaye urupande ariko mana suko ishitani yanshutse iyo ngena ngasanga abandi iyo bagiye nguko sibwo nari kwa mfitiye shima kurenza ubu nyine se hari heshima ngifite ndi mu kuja guhura n'abandi bantu kaza mpunga umugore n'inkuru numubaza ngo umugore niwe wagiye kurwanira ubwoko ngo jewe nije usigaye mu bana umwana tiyaranguye mu maboko mpaye mwuhagira musiga yamanyerera sinamenye uburyo yikuse yasubiye mu ibeseni ariko sinje wabonye nimukuramo ayo ariko yemewe ariko abagore n'aba kubahwa kuvuga ngo imirimo azakora nkamanye isuzugura yo mu rugo ariko nasanze ari ni ahubwo noja gutema igisambu aho kugira ngo niriwe mu rugo nkora imirimo yo mu nzu ni imirimo iruhije ndimo kwamanuza umugongo umeze nk'uwacitsemo kabiri ayiwe icuya ariko baravuze ngo urwishigishi ararusoma reka mbone umugore naza noneho nzoza mukubitira isariyuti nuko nyine nzoba nagiye ntazoba nkiri kumwe nawe ariko nzoba naramenya agaciro kiwe ayiwe wapfuye yarihuse atarabonaho uri mu gukora nkaza sana kaho ntaco mpaye nkora yewe nuko ntakundi gareka reka mbona ico nashatse ikisa cyo kiroroshe ahubwo noja gutabarana n'abandi bagabo nyine aho kugira ngo nsigare mu nzu zoza nkora imirimo y'ubupfumbafu niki cyari kinkwiriye nyine mu bandi bagabo umurwame nkuko ni mu kwibagirwaga ko nabaye umugore nkaza nta ibinyita bimwe aho ahangaha seho ukunguko yewe sinorangiza imirimo yo mu nzu ndimo kwama numva umutima uhawe utera nkuko k'umuntu wirukanwe n'intane kuko k'umuntu wari ko wirukanwa n'agasheri nugukoraga imirimo vuba kuko umwana nakangukaga ibintu byose bizamba bihagarara aho ariko mana we iminsi maze muhamagara uyu munsi se nibwo anyitaba ko ndimo kumuhamagara ikama yikupa ikikuraho ariko iminsi igira atandukanye ukuntu wamuhamagara wenda akagira impuhwe ngo yumve basi nuko yasize umwana ewe ariko kandi sinza muga ibi byose se sinje wabiteye umugore agera aho aturuga akagenda ngo agiye ku rugamba umugabo ahari 1 4 7 0 5 3 0 4 2 1 isn't available right now. Please leave a detailed message after the tone. Ziba nawe se kuravuga ikini wenda ari nkeneye ubuzungu buzapfa kwitanguza imbere nke ariko mana we ariko none usanga yarayisize wenda reka nongere ariko mana 6 1 kampime kumuhamagara wenda inani kuri WhatsApp ndebe nimba ari byo wenda yofata ariko siri haruguru hariyo network nziza se no mpamagaye kuri video reka ndebe kuri WhatsApp bisanzwe
ndebe ko ariho yogira, ndebe ko ariho yofata. Kirasana neza ko ndabona ko ayifata noneho nahinduyaga, ariko noneho ndatanga arayikubise kandi, ariko mana, ariko reka kaza ngerageze mpamagare inshuti yiwe bagazavugana cyane Bora, ndebe ko ari we ubyibuze iwe wenda yomuhamagara akagira. Ayiwe bitewe ni byiza amakuru ni meza nk'abandi yanyu muracabaho. andi meza turahari namwe. Natwe turaho ni amahoro. Mwarahebye ntakumvugisha pe. Yewe uko ni ukuri ko Imana ningiye kuguhamagara mu kanya uhita umpamagara. Mwarahebye nabaye ikihebe. Ese uko ariko urusha abagore benshi uko nyine wahisemo kuba umugabo. cyane jewe ntabwo nakomeza kwicara ngo n'umugabo yicare ngo dukomeza gusa tugwane intambara ye kuri telefone. none ko kuri nawe utarakoze amakosa utarasebeje umugabo yewe uba warabyihoreye mwese mukaguma mu nzu. Nasebe ni wenda nawe yozogira umutima. Usibye umva nkubwire, usibye n'ibyo byo guseba uko kuri abana ko umugabo azoshobora bari abana bamusigiye zirandahekana zimeze kuriya. Yagenda sinari kuzisigarana, turagenda kumureba ngo urebe ko atarambara amashashe mu mutwe. Ndi mu gutinya noneho kugerayo, ariko uko nyari nyavuze nari ngiye guca muri saro, nari ngiye gukoresha inzara, ndavuga ati reka ngende nceyo ndebe uko abana bameze, ukumva amagaye gutya nari ngiye kugenda. Yagenda ndebera abana uko bameze nawe siwe. Ariko nyabuna ubwira uzogaruke basiga isomo yararibonye azogenda basi ubwa bwoba azobugabanya. Azoze naza kansangayo iyo nzamusigaye nkaza ngasanga abana. Sawa ngawe ngahe reka ngende nje kubareba. Ndamukiriza abana. Yego ndabaramutsa ni ukuri kandi umwihorere kabisa umwihorere. gira imbabazi yewe igihugu se ntimuragifata se basi ngutahe. Turi ku rugamba kabisa rurakomeje kandi ruzagenda neza. Ariko wamboneye iwacu ngo nawe yaransize waramumboneye. Ndi mukumubona. Oyaye ngaho Imana ibafashe n'ukuri, Imana ibafashe tuzobasengeraga n'uwanyu bwahisemo kuba umugore tugiye gufatanya gusenga tuzoza dusenga twembi. Kabisa ibitenge byanje n'amaribaya nibyo bimukwiriye. Sawa ngaho Imana ikomeze kubarinda. Yego ariko mwana we imirimo yo mu nzu ndimo kwama numva nakundutse igituza. Aka mapepo yanteye ko se Bori we uko iyo umuntu yahuye n'ibibazo uko na Bora ntamfata. Ewe nkwereke ndebe ko byibuze yombwira amakuru yiwe cyangwa kamubwira akagera hano nkamutura ibibazo mfite akazobwira inshuti yiwe. Mama Bora. Yego. None na yahe mufite mwebwe muhira? Amahoro namwe n'amahoro. Natwe se yoba amahoro. Nari kumbwira ngo nkubaze kuko mwari musanzwe mu communicatinga na madamu. Uko ntiwomenya amakuru yiwe wowe ntabwo jewe ndi mu kumuhamagaraga ntaruha afata telefone yanje. Ndi mu kumuhamagara igasona habe n'inkubwe zitanu. Akama yikupa. Habe ni message nayandika ntayisubize.
none wewe uko wewe ntabwo uramuvugisha basi ngo umenye n'amakuru yiwe basi nawe ngo anakubaze nuko tumeze uko gutyo umpamagaye nari ngiye kuguhamagara twavuganye kare akaza ari kumbaza nyine amakuru y'abana uko bameze ayiwe nyabuna ngwino ndebe ko wamara amawazo ndebe uko wambwira amakuru byibuze waruje hano narinje ngo ndebe uko abana bameze yari yambwiye oya ngwino amakuru yo mfite nari mbifite kuzaga kubasura nabonye byababayeho ngwino amakuru yo mfite ni menshi njyewe urimo kwireba mu kiyo nkenyeye nkamamera nk'umuntu ucuramye nk'umuntu ucuritse nyabuna ngwino wankojeje isoni nk'inshuti yanyu wankojeje isoni icyo kireke isoni gazo zarankoze kuvuga ngo umuntu wari umugabo ngo ni jewe ubaye umugore ngo umugore niwe ubaye umugabo ngo aragiye gutabara ngo jewe ngo nta karyo mfite abandi bo akaryo se nyine ntuzi uko agira ugeze ku rugamba nyine bakakwigisha uko ufata imbundusi tibavuze se ngo urwishigishiwe ararusoma yewe reka guseka wowe uracafite amenyo yo guseka maye wanje we nari guca muri saro mbanze gace hano iwawe mbone gukomeza iyo naringisha ngwino nanone ngwino urebe uzomfasha gusura umugore mugenzi wanje wahisemo kuba umugore nyabuna reka iryo jambo nyabuna udatuma ingwe igihumura umugore mugenzi wawe jewe uri mukumera nk'uku kw'ikirimbo kiri ku musozi mu butayu jewe urimo kwireba mu kiyo nkazanyoberwa nimba ari jewe nta nyashi simfite amataye kazanyoberwa uko nteye ngwino nanone unyigishega nanone nima nzogura ya mataye najega nanone menye guko nanone ga naje merega nk'abandi bagore cyangwa nanone sanga umugore iwa kubanuke ariko se n'ukuntu ntagira karyo ndi umuntu wo gusanga umugore ariko nanone ahubwo yoza nanone naje nkaja kwita kuri iyo nana yose ko yagiye mfite umugore w'intwari nanone urasi intwari none iwe yararenze yari wo kunkoza isoni nyine narinzi se yuko yofata uriya mwanzuro ukomeye kuriya ko nariko ngira ngo ni ibintu by'imicezo akamambwira ngo nutagenda jewe ndagenda nkamubwira ati nje nyabuna reka tuzobiganiraho akamahaguruka akama yambara amahuzu yanje naje akamambwira ngo naje nambara yiwe none ndi mu kwambara ibitenge nambara urupande ni ukuri kw'Imana none se nijwi ndarihindura se ibintu byose n'izina wari uzwi kuri papaye boy n'izina ugomba kurihindura nkitwa ndese nkitwa nde ugomba kurishaka none ntakundiga unyite Joyce none se nje ndakomeza nitwe papaye boy kandi ndi umugore ugomba kurindura ibintu byose kandi uza wahisemo ngwino ndebe ko nogusigira aba bana nanone naje gende nite mu gisambo ubansigire none oya nzoshikaga mbwira nyinaga nambona nabo zokubanuka zoba namusimbuye nabo ntiyogumayo naje nagiye yakubwiye imyaka 8 ariko uyimaze imyaka 8 yose akubwira ngo ugende haguruka ugende none oya sinarinzi ko yamashije yokora ibintu nk'ibi ngibi yankoreye ngo ansige ankwijije isi jewe wabaye urw'amenyo kuri iyi si ndimugura n'abantu bakaza bahunga ndimugura n'abantu nkenyeye bakaza bahunga bakampunga bakanga kundamutsa none ngirente ndiyakira se jewe no kwiyakiraga ariko abantu kunyakiraga jewe imirimo yonyine yaha mu nzu umwana sinari mukubisa hasi mbaye muhagira ntangiye kumusiga amavuta nkamufata muri uku kuboko akamanyerera akamayikubita mu ibeseni ngwino nyabuna reka ngukupe ugeze hehe oya ihute ibyo naboneye aha
bakiriho yeme aha umugabo aracari hino ariko ni karibu hodi ninde ukomanze reka ndende hodi uru rugo se hari umuntu ukirwinjiramo ko ninde muraho neza yo ni karibu mama we iwe mbonye ukibaho yambu uko nibwo kiza kundeba kuva wanyansize ariko inshuti z'ibihe by'imperuka Bizimana ndaza ahubwo narengiye no kuzobireka aho niki cabaye ufite icyo dupfa nawe bakojeje isoni mumeze mute iryo jambo rireke isoni gazo naje narazikozwe nagukojeje isoni se jewe ndasigara ewe amakuru se ntiwabona izo ndimo ko nabaye mu mpande ndi mukura nuko nicara noneho abana bameze bate hayaye abana basigara nyine naje si nko gusigara bonyine mu nzu tangiye kuvuga amakuru y'umugore wanje ndacara umugore wamenye amakuru ngo umugore wawe yaragiye ngo niwe wagiye kurwana niwe wagiye gutabara wawe numva ayo makuru tangiye kuvuga n'uru rupande rwonyine kandi ndi mu gutera urutambwe gutya rukamanja gukura amenyo rukantega rukaza rumera nk'urugiye kunkubita ijido njyewe gasinoguhisha urabizi ko ndi inshuti yanyu uko wabaye indirimbo mu muhanda ntuzana amakuru yo kunshitege kuko narazishyura sinoreka kukubwiza ukuri kurumva iyo aza kuba ari undi atari nje ntiyari kukubwira ariko abantu twarakugaye narakugaye isi yose yarakugaye uko abagabo bacu baragiye gutabara twese baragiye none ngo ni wewe wananiwe kugenda oya noneho jewe uko nari kumvuga ariko nimbaga byo wabigikunza kanyemerera je ndi mu kumuhamagara kamakupa ngahamagara gakupa yo kwitaba ngahamagara gakupa yo njewe ishakoze imana nyine zihuza abantu jewe uza kuba kumugabo wanje twari gutandukana nonoga aho nama mvuga gate nama nuko nguko bihuranye ayukusha nama mvuga gate se wewe ninguhamagara byibuze wewe wo muhamagara nkama mbona ko yokwita kuko ndabizi ko muri inshuti ariko nje ndi mu guhamagara gushika misoni inkubwiza ndetse hakaba igeze inshurizi sigise bamo inkubwizi akamankupa tituravugana nawe kuva yagenda ariko se habe no kwambara amaribaya tuhabona ko usanze nambaye umupira ndi mu kuyambara umwuka kamuzi oya ugomba kugira ugomba kubikora byose ga nibyo wiyemeje nibyo wiyemeje ugomba ariko aho gushima imana konje hano ko mbonye akanya ndaza ubwo mbonye mu kanya ngiye kukwigisha ibintu byose ugomba kumenya gukenyera umva kumenya gukenyera ko ndagira ngo warure kumufasha ngo tumuhamagara kubanuke nje ngende umugore wakubwiye imyaka 8 yose imyaka 8 se nari nzi ko azofata iyi myanzuro ikomeye gutya yoreka kuyifata gute ngo yarakwinginza azambwira uyu sumuga naramwinginze arananira aho kugira ngo mbi indirimbo mu muhana reka nje ngende none kugombaga aho karibu mu bagore yarambwiye umugore reka nyine bino bimbeho reka bimbeho ariko ntako atari yaragiye ariko nkaza ngira ngo nibijya by'abagore kaza ngira ngo ni amagambo y'abagore yo gukura mu muhana simenye ko afashije naho niho natereye ahubwo wa mugani nturanamenyaga kutanyakira umugore agaza yakira abashitsi kuko ndarahana mzibuka ariko ivugira ibyo cyakuzanye ibindi wirekere naho gucanganya naracanganye kikuko nabaye mapepe
tuhabona ko habe n'igitambara kiba cananiye kwambara utarasuka ahubwo ndasuka se sinari mfite agakumbu ese nta nani none ndi mu gushaka bya bindi muza mwambara ese bya bindi baza kureba ashobora kuba wenda hari izo yasize muno ndaza kureba nkwereka uko uzoza ukubita zawe none ninda none wompeza amazi yo kunywa na makeup n'iminwa ugomba kuzoza wisigaga ukabaga n'umugore ga w'umusirimu dore ko turi no kuko kwawega njewe aho nyaringe muri dore nyaringe gukoresha inzara naje kunomera kuko kwawe mfuye gutanga keretse unyigishe no kugenda ndi mukwama ngenda mpampuka guhukamashe ng'umuntu kakwa kundi ko umuntu uri mu kabumbu baba kubita amajido kuja kwikubita hasi urupande rukamfata nagira ngo ndatera urutambwe gutya kera rukaba ruragarutse oya ugomba gukoraga ibintu byose ga nibyo wiyemeje oya noneho uri mu kumenya koza abana se uri mu kumenya gukora imirimo yo mu nzu se imirimo yo mu nzu se ndayimenya ndi mu kugira ngo nakoze nkama numva ahangaha mu gituza nkumva umusongo kubitiye aha kamva userukiye ahangaha kandi uko se nakoze iki naje kureba nkazasanga imirimo nakoze niyo ntakoze birangana ariko mpambo nataganga dore habe n'ubunyine usanze cyo yacandenze dore nahwereye no kugira ngo mpanagure utu tubati naya meza n'izi ntebe amaze mpanagure hari noze n'udusani abana babaririyemo nukuri ngatagangara ngahwera oya kubera ko nta mwanya ariko se bagaga ngo byo abagabo twari tubizi ko imirimo yo mu rugo igoye gutya ayewa oya ntibazabimenya twobimenya gute umuntu yagezagera mu nzu yasanga umugore ataranahisha akamamubwira ngo se ngo wiruha ukora iki warabibonye iceceka nanone nagaruka abacu nibataha uzoza ubabwira nagaruka azoza agaruka ndagira ngo umupfukamire cyangwa muterere amasariyuti azozaga yarabaye rero ga nasaga naje ga nzoba naragiyega uzoja none ko uzoja ko wavuze ndananiwe n'uru rugo rurananiye nanone ngiye kuba urwamenyo ikizoba kibi nararubaye noneho ga kugira ngo mbe umugore nanone soke ngende hanze nanamuze uwo ni WhatsApp gusa ni mukango no kwirirwa kuri telefone isaha ngasi w'abagabo bose bageze birirwa hangaha kuri telefone gusa baterana amagambo bagatukana bamwe bakavuga ngo naba bandi ngo naba ukagira ngo none nibyo bizotsinda urugamba rw'iwacu ko ruzotsindwa n'ubumwe bwacu bw'abanyamurenge kuvuga ngo twitandukanye bamwe babaye akagara abandi babaye ngo abarwana shaka abandi ngo babaye ukadusanga nibyo biha binezeza nk'abantu ariko aho kugira ngo duhurize hamwe twebwe twese twihurize hamwe ahubwo n'abagiye mu ruhande tutarimo tubona nk'aho bahengamye tugende tubagaruze neza tubagaruze urukundo tubereke icyo twaba turwanira tubereke intego yacu tubereke ubumwe bw'abanyamurenge ko aribwo buzotsinda ruriya rugamba aribwo ubumwe bwacu aribwo buzotuma turamba tukaba iri iwacu tukahatura tugatunga tugatunganirwa iwacu naho hakagira amahoro hakaba amajambere ni ubumwe naho ikizodutandukanya cyose tukirwanye kandi tukirwanye mu rukundo naho ikidutandukanya cyo ticobura kuko abakeneye ko iwacu hataba amahoro saka kanwa siko ngira uyu mugore yarinze agenda atya se nari mbizi se ko yogenda ukuntu umuntu azayumva ufite ibitekerezo bizima ni iby'ahangaha kuri WhatsApp none se nimba ibitekerezo bidashobora kumva tugendaga nkwereke bimwe bikeya nzoza ngenda kwigisha buke kuko urabona ko kunyigisha nkabishobora ugomba kubishobora naba umugore nyine nemeremo umugore tuzozaga wambara ipantaro gakayera warabaye umugore aho ko ndi mu kuvuga ijwi nkaza numva ndacafite ijwi ry'abagabo n'ijwi ugomba kurihindura n'ijwi rihinduka n'ijwi n'izina n'ibintu byose ngaho nkoresha repetition none menye nimba n'ijwi iyo base ihindura ijwi uvuge niba ari tanoro niba ari soprano none se ndajahe none se nuko nguko nzoza mvuga uko nyine wari wabito nuko kamasa ngiye kumira ijwi rikaza ari tonoro kuko nguko kuragerageza ko kuvuga ya base kumbana numva nkuko ugiye nko kuziba oya tuzoziba kandi ugomba kubyitoza ahantu hose uzuvuga gutya sinka ndavuga nka kwa kundi kwa base oya uzuvuga gutya naho imisatsi ngiye kukwera uzoza wambara bya perike surayizi noneho turindirega umusatsi bya bindi bizemera kamashara turindirega umusatsi ukure nukura uzokwereka aho tuza turi kwisukisha
bagusuka izina rya mukombozi jewe n'inzara tuzogenda bazitere ayiwe. naza gushirishaho izanje ngo tuzojana tuzishirishaho icyarimwe nkwereka umuntu baza gushiraho inzara ibintu byose ubega umugore none waravuze ngo uzoba umugore wahise nako si we nibyo wahisemo umugabo ni wabaye ariko nawe waje kumbabaza ukwawe none kera ko nta muntu nibwo kera ryahindutse nyine ahubwo none wari umugore ahubwo simbizi none se ukuntu naje kumukunda wamberwa nkamwe ugomba kugira none se kano gakumbu ugomba oya ndaje kwambika umusatsi nambike neza ga none ga nzo umugore uberewe ga none nimba nariyemeje irabereye habe n'inyashi ga sinarekaga kuba habe n'amataye noneho ewe noneho umve ko bavuga ngo tubona noneho ga ninde mugore unduta noneho ko mpanireba mu kiyo aha gukaba kumanura gutya aba kumanuraga kugira ngo garagare neza ubona gutyo ibi ndi kukwereka ntukazibagiwe n'iyi ngaruka uzoza umeze kurumva n'iyi ngaruka uzoza umeze ku ikanisa tukibagirwa gukenyera gutya kurumva ugomba kuza gashaneti nako nzoka kuzanira none uzondebirega ibintu byose ta make up hanyuma za bindi baza bita ngo ni pedicure akira umusatsi reka turinde pedicure na manicure za bindi baza bita pedicure na manicure nakubwira ngo tuzojana muri salo gansha kubikwereka ndetse hari ibindi baza bita ngo ni facial mana we none ngomba kuba umugore ga none nyine wuzuye kandi gakurumva ko nijwe ryahindutse ikindi cya kindi cy'imisatsi bibazo bagira gutya ngiye kwambikaga kugira ngo umusatsi ga nukura nzokujana bagusuke akiruzugira gutya ubona ayiwe kubona numva ko umuntu wikoreye umuzigo igomba kubimenyeraga nivyo takundiga kugira ngo uzoze unsebyaga mu bandi bagore ngomba kukwigisha none baravuzaga ngo umuntu agomba kumesa rumwe rukera tureba ko kugize gutyaga abagore uko bimeze gutya ukaza ukomeza kukagira gutya ukaza ukomeza kukagira gutya wavuga amagambo abiri wavuga amagambo abiri ukagiraho ikimisatsi wavuga amagambo abiri ukaza ugira gutya imisatsi kandi ganako wavugaga n'abandi bagore ukaza ugira gutya imisatsi ayo ni kinari nararize nyine ariko none nyashi ndazifite ayo aho buno ubwanwa uzokujana bagukorere ari akantu bazakurisha wabukureho ubwanwa ndetse ngushakire n'amavuta ko ndabona umubiri wawe sinzi uko umeze nta make up reka tukwereke n'ukuntu baza noneho ngiye izo zonza nkora nawe uzoza ubikora naje ga nibyo zozaga niwe waga mwarimu ayiwe none ese noneho kino nukugipfundika ingami rekera kukuri kugikuraho kandi nyagukenyeje neza karaga ko kirama kije nko gutibuka aho tukomeza kugikoraho none se badatabukwaga urupange rwo kwikubita imbere ya badatabukwa cyangwa ba pasiteri harabizi ko nkunda gusirimba nogera mu ikanisa se nkihangana ntuzi jewe nza na mama nk'uko k'umuyaga wo mu butayu ariko none ukuzoja no muri gym ukareba kwirinda yogabanuka ukagira gitaye nanone nziza ariko ntutwite sikwa akira noneho kano kantu uzobanza akaba ari gushiraho mbere iyo kwisiga ibindi urumva akira shira nshira ko ntakantu umubiri uzukazana nkwereke uzukanda gutya ugakanda gutya ayiwa turahumiwe yemewe agutya nkisigisha iki akira aka kantu ugende wisiga mu maso hose gutya mwami w'abami siga mu maso hose uwapfuye yarihuse yemewe uwapfuye yarihuse kandi ukazugira akanwa kugira ngo ibyo bitaja ku menyo yemewe ndamfasha yereke uko ni iminwa noneho iratukura kagira gutya urumva
none se ko mpanumva kuvuga ijwi ry'abagore biha bisa nkaho umwuka wawe uje nko kuziba noneho gawa ariko ibyo ndi kukwigisha ko urabifata ko ndabirebaga mu kirori okay akira iki iyo maze kwisigiye amazi ndi kukwereka ibintu biri simple kugira ngo uzogenda nkwereka ibindi ugenda ubimenya akira uzoza ukoze hano wisiga aho uku kano karimo ibintu ayiwa turahumye kafite n'umuhumuro mwiza hakamubwira ibintu wari wabibona se iriga n'itangiriro iri n'itangiriro ibindi nzokwereka ibindi wumigwe ariko uzobimenyaga niki biga birasaba isafari kuriya se ngo kwanga kugenda kurwanirira ubwoko bagize ngo si ibyo kunjira nyine mu majaribu kaya ngaya ukuze kuragira ngo ndanezerewe ariko nta kundi gakereka nariyemeje ariko ndabona ko ntazabishobora ahubwo nzemera ngende kuragira ngo ibintu ko ndabona ko nabishobora uzabishobora none se none kubera bikoraho kamasa nkaho wari ururabo akira warangiza se oya ibyo ngiye gukora nawe ubikora akira kumuntu wahawe ugaragara ko aka kantu baza bakita tiro ugiye kwisiga hano ku ngoro siga gaje ko nabona ko nokwisiga mu maso nakubwira ngo nzoza koraga nawe uzoza undebera nawe ubikora pampusha ayiwa karacitse yewe kuyakoresha imbaraga uza witonda ariko mana uza usiga bukeya gutya reba ugasiga bukeya gutya unenetse apana ukubera kugira gutya n'amafilima nkuko kwigishira oya ntabwo iyi ni stroya uza usigira bukeya wambwiye ko bakora nkagira vuba cyo kuratera n'umujinya iyo nanone nyaretse ibintu neza ukareka kundakara nanje ko ntari imbizi none kakukurakarira gute n'ibintu wakoze kuri umugore yonkora ibi ngibi none mbu rwamenyo none se kubwanwa bukaha bugaragara none zogira gute zogira utamawe akadayimona zogira utamawe Yesu none ndaberewe mama we kwanoberewe ariko nanone kubera isoni nanone ko ndabona ko nzomukurikira aho kugira ngo nzoza abantu jewe ndimo kugira muri quartier abagabo n'abagore bakazoma bahamagarana muze murebe wa mugabo wabona nawe gutabara umugore akaba ari gutabara ngo wiyemeje kuba umugore n'umugabo kubera ubwoba abandi bagiye se abantu bafite inyama n'amaraso k'izanje yewe rekeraga ko imariyeho yose none se je ko ndabona bitabifata agatemere kare kagenda gute bigira agatemere urasige ibi ni zahe bisige ku munwa ku muntoki sana kweli zoza wisiga ku munwa we tukuziga turashitanye ku mawe ngaba gucisha kano munsi ku munwa gutya ku munsi ibyo bifata n'ingo zose usa gutya uko nguko nzoza gucisha buri munsi cyangwa biragumaho buri munsi ndakusohoka hanze utisize buri munsi aho aka ngaka nako gacishe ku munwa kugira ngo iminwaga iza tiyume yorohe kwitatukuye neza kiramera noneho nk'ikivuzo kesi nuko ibaye nk'ikibaya ca Nyabarongo noneho ayo kuri kuntera ubwoba kandi nyaje ku izina rya Yesu none se barakugira ngo ndamera gute ko ntabona ko mberewe siko nawe noneho wahawe amutera amabazo reka ndeke kuguca intege uraberewe ni wewe wa mbere none se hano mu maso nigize neza ahubwo barongera bakuramba none ikindi kibazo mfite ikindi kibazo mfite gikomeye ni nani sindi mu kubasha kugenda
ndimo kugenda urupande rukamuruja kuntega isakoshi iri hehe nkwereke nyere ndebe isakame none se kuravuga ngo igikapu nzoza ngifata gute ifata gutya ese ko bazacita ivarisi bazacita iki isakame sakame uzishira hano gutya kayiseseka mu kuboko ukuboko gusoza aho nizoza nkumanura gutya ntizoza itibuka oya igombaga kuyigumisha bene hano singomba kumanura ukuboko nakubwira ngo nsoza kuvuga kangahe ugire gutya imisatsi kugira ngo ukaza ugendaga neza neza apana kuri kureba isakame gusa kaza ndeba reba imbere nyine ko kingana mfite confidence ikintu wikuregamo isoni wikuremo iki wabaye umugore ga mugenzi wanje twaje gaturebe kurumva nkuba nkuta nakubwiye ngo uzushira isakame bene gutya intoko zigira kaguka hana zigira nkoko tambuka neza no kumpana ngire ayiwe ako none uzomenyera uzomenyera noneho kugenda gutya uzomenyera ko jewe ndi mukugenda gatambuka turebe kure tiwunamega nunamuke ube kugororoka aho amaboko uko nkuko uzoza gutera ko gutya kurabona gute ngaruke bikora neza cyane takundiga nuko bimenyeraga nanone nariyemeje ariko ko ndabona ko ntazobishobora nzoroha musangeyo nzoroha musange igitenge gakenyera neza cyaza naye basobukwe batazagomba gukenyera neza kandi urabizi ukuntu uza nkunda gusirimba ingeze mu ikanisa kunda kuja imbere gusirimba nk'umusazi niyo mpamvu nyakweretse kuzoza ukizirikira hano kugira ngo kizofate neza yaje se kuragira ngo azanyemerera gukenyera bate wagiye gukoresha surgery kuko surgery y'amataye narayavukanye uvuge kindi wari warapfuzemo umugore uko yagashe ariko biragoye nuko kose none se kurana mpambikora neza se wabikoze no ku buryo nogana rimwe barabara bamite baseke oya nukuri kurumva neza nijwi kwamugira neza kera byarangiye nukuri mbwiza ukuri umugore se no kubesha mbwiza ukuri kuko none numbesha abandi bakazonseka kuko kana none niyo mpamvu nyaje hano nk'inshuti yawe ngo mbikwereke nk'inshuti yawe ku munwa kurabona gute ako lipstick kwazi ko kagera kiminwa gutya none ko mpana numva bihabifata ko birafata ko ndamurumva bihabifata zoreka gufata gute niyo minwa ariko oya zogenda bimenyera buke ariko gabinyo birato yabiri hejuru ahubwo ico ni kwigufi nzokugurira ikindi kirekire neza uzugenda neza ariko none zegebe mfite aya inyashi yaragize naye kandi reka se ko wihuta ndebe ese bazagira n'amaboko icyarimwe gutya kuboko kumwe nakubwiye kumwe n'ukundi kumwe apana abiri icyarimwe oya bazamabonaga ko ndi umuturage ese ko kaho kagira zamura igitenge neza ndakizamura se bapantinyaga ko kimwe igice indani cyohanuka ngaho nshuti ngaho kandi uzaza ukomeza usura urebe nuko nyine namenyereye bino bintu ngaho ugatuzabonana nabaye pepo no kuri kw'Imana kazarika kwa generous none naje karantera ubwoba kandi ngari nsanzwe muzi ndahomeye yewe ngawe ga tuzohura ninga none irijwi uzokomeza uko uzobishobora uzoza wakenyeye gutyo iyo make-up gutyo ibyo bintu byose nyakwigishije abantu bazikana sawa kandi wakoze cyane wakoze cyane uri inshuti nziza ngahwe nuko sandi turakwakiriye mu bamama uzoza kenshi gadore ibintu sindabimenyera ejo nzogaruka tuje muri saro nuko sandi ngaho Imana ikomeze ibarinde nizi nzara uzoze tujana muri saro ejo tuzoja muri saro badukorera inzara nkwereke
ko bazozigushiriraho nuko sandi ngaho bayi Imana ikurinde ngaho mugende neza sawa sawa